ya kabisa. Tanga uwitega wewe ni mu bitaro Inyabibuye. Reka turabe nga parfait agomba kina kuri zitatu ku nimero zitatu kweri hano tumatyabe match iryoshe cyane ga mu Buhigwe mu Buhigwe impande y'ihangare tumatyabe match imeze neza. Junior ndamubona ariteguraniye igishika umubaro sibabona akoze ko kabisa n'umusore ati yakubise umengo ni Kylian Mbappe ngo ni Mbappe kabisa. Mbappe yaje mu kibuga yasobetse umupira mwanyira sinzi ko n'abapuro gombora zagusobokore kabisa. Umunyegoli ari nka Cedric baramuhaye itaburiya hari kugira ngo atandukane n'abandi ntibagume bibaza hano umukinyi. Umupira watanguye ahereza Cedric ahereza Samandari atera umupira utera nabi. Reka turabe tubona hano reka tabana Levisi atanga umupira uja kwa Cedric ariko biranka. Yes, umupira agenda neza. Ikosa ngaho rya Domu. Umarbita akahanura umuranzimeni yigumira mu kibuga. Ntabyazi mu bisanzwe muramutahura. Mwari kumanza kumwigisha kabisa. Mwari kumanza kumwigisha. Umupira weza Dumu aweza Situra. Bamitwara gisi amazina yiwe yo kwibiya itazirano ni Situra. Umupira uja hanze usubizwa mu kibuga n'umugwi wabawigeze kabisa. Dumu arano hariya umupira uja kwa Lionel Messi. Habaye kosa nyabaki anina. Yes, reka turabe umupira usubira hanze. Levisi awufashe nabi kabisa mugabo nta ngorane. Levisi hariya yafatanye na Bosco kabisa. Bosco agasemara gatoya aza muri igori kabisa. Bamitwa uriya mukuru mutumba wacu wo muri Kazoza. Turabibona Junior afata umupira neza uhereza Bosco nawe awutera umupira ufata Parfait. Yes, Levisi ariruka afata umupira neza ariko biranka kweri Bosco yamugoye. Nzandirohoje none turabona hari kidasanzwe Levisi kwa Claudi kwa Tiene. Umupira urarenze kabisa. Claude ni wagiye kwanura. Turabe barakiza igoli. Samandari Lionel nimero 4 wajyauteye mutwe nta wenzi. Okay Reverie Famba atera umupira neza cyane. Pedri uramusiga. Boston ikosa offside kumugwi wabawigeze. Bironke offside bagomba bagigori gishuti ya Pedri Gonzalez. Habuze gato kabisa barutazara bagomba bamuhotse. Fabrice ndabona ko kinamurimiye kabisa neza cyane. Levisi arataka afata uwo mugabo ni Masoja. Masoja nijambe ndamubonye sinzi azananye. Azauza kutwidondora muri mita ugati mumenye. Umupira arenga no kugira no kurengura mu ijambo rimwe.
Rede Force ararengwa neza awuheza bamwitwa Dumu Situra ariruka cyane ariko Situra biramugoye yambaye utura nini Situra biramugoye cyane umupira bawusubiza hanze aranura awuheza Dumu umupira ufata Fabrice bamwitwa Surumudiare umupira uraja hanze usubiza mu kibuga n'umuguru w'abakiri bato kabisa. Hatari ngaha ninde reka turabe ubu ninde reveriye kwa Karambo. Hatari centre ufata neza uwo bitwa nde hariya ni Famba Cedric atera imbere ahiga ngaha umupira uragaruka hagati ufise Meri ahiga Dorumu ariko aramubura hereza nde Hatari Karambo atanga pasi wapi Korone kabisa. Iyi ni kona kiki yabawigeze reka turabe ikivamwo reka turindire turabe ndabona abakinyi benshi bameze magabo reveri yatinga hanshaka igori abakinyi nk'aba Etienne ba Junior kabisa ubona yuko ashaka igori byanka byakunda hasi hejuru reka turabe bavuze ati nta kona habaye ati hari habayemo kurarira reka turabe rero umupira ufise uwo bitwa Famba raba avuga ati Parufe we raburengure Parufe atera centre Hatari ufata Meri atera imbere ahiga Reveriye ufata neza Pedri Hatari wapi kabisa shot wapi bahiga umupira hajya hasi hejuru ati ngaha igitsina byanka byakunda batera umupira hanze baduga neza cyane ujya ninde ni Junior ahuje umupira ashira hasi umukinyi bavuga ati nta cyabaye arbitra avuga ati habaye ikosa ngaha bakoreye ikosa Junior bashira hasi bahiga kuntu baza kuduga cyane aha turabe barahagara neza cyane turamuntu ahagaze kwino ikufra iri mpande ya neza ya surface de réparation ikabigiye gutera uwo bitwa nde Etienne avuze ati reka mpere turabe Hatari umupira uja kwa Meri ari kugonga ipoto ry'amatara Hatari reka turabe abavuze ati habaye ikosa habaye mu kwanura reka turabe ikosa rihabaye arbitre wo hagati avuze ati reka turabe aha mubona hari abantu benshi bariko bararore no match idasanzwe imatch twokwita yuko ari nka finale kabisa ahubwo uno mu DJ hava duhigira karirimbo ka Ligue des Champions kabisa tubandanye twinezererwa niba atagafise turacomeka na telefone Hatari umupira ufata bande ufata Meri ba umwaka umupira ufata Shadrack kwa Revis atera centre Hatari ufata Junior asubiza inyuma batera kwande kwa Lionel agira ati je ntumutanga umupira uni Fabrice unawe ninde ninde ni Karambo asubiza kwa Richard bamwaka umupira kwande kwa Cedric Cedro Hatari Sandra wapi kabisa umupira warenze no gusubiza ku metero 5 na santimetero 55 hafi ya metero 6 aha baza kurengura uwo ninde uwo ari ku mupira ni uwo bitwa Alphonse goalkeeper ni wari koratera Hatari arengura umupira ukora kuri nde Richard hano Richard ahigwa bitwa Meri atera umupira Lionel ariko arawufunga usubiza inyuma uwo ninde afata umupira ngaha hagati uwo ni Richard atera hejuru atera tackle yang kabisa uwo ninde Richard bavuze ati yakoze ikosa hasi iyi ni kufra iri hafi cyane uri kuraraba iri nko ku metero 25 uva imbere ya nyegori aho umuntu vraiment atera umukwaje arashobora kubona yarangirije mu igore reka turindire turaba uwo ninde ari kuri kufra iri ko Fabrice araba neza ati ngaha mbega umupira ndawucisha he reka turabe bakora urukuta vraiment bakora mire do berle abayizi barayizi uwo ninde ni Masuja Meri nande Hatari akata centre Fabrice asubiramo wapi kabisa wapi Alphonse akuramo umupira neza cyane mbega umunyegori Hatari reka turabe bavuze ati no kwanura Parufe ashira imbere aha Cedric
Parufe atera centre hatari ati umupira wamaze kurenga hanze wo gushira imbere kuri metero 5 na santimetero 55. Reka turabe kabisa, reka turabe. Machi kari kabisa, machi kaza ku mpande zose bakaniraniye ati ngaha byanka byakunda no guhiga igitsindo. Hatari reka turabe umupira ufise nde, ufise ni redefense ahiga abakinyi bo hagati baba wabigeze abawigeze bahiga umupira. Revisi agira ati je nta umuntu warana aduga neza cyane. Uninde uni Claude gakata centre kwa Cedric hata goal kabisa. Mbega Revisi igitsinda buze ni nyabaki hata ryari gori ryari ryabazwe kabisa. Mama Revisi rigori wosigurira imbere y'abana bawe. Niba ufise abana wosigurira imbere y'umugore wawe. Irigori uhushije risigurira kabisa. Ahushi gori vraiment ryari ryabazwe kwari kudepoza gusa ariko ubona ko ryamunaniye. Reka turabe umupira basubiza kuri metero 5 santimetero 55. Ugiye kuwutera ninde uni ni redefense akata centre hatari uni ndagufashe ni Regisi nimero 11 akata centre imbere y'izamu hatari. Reka turabona Famba kizurugagira ati nofumangira mweshere hako jinjira hatari kabisa. Hatari reka ndabaye mugenza nje yongere kubashikiriza urukino murakoze. Yes ndabona urukino rugaye impande zose harugaye kabisa, ariko abawigeze bavuga ati mwemwe abanamye mwopfa mutunyayeko. Hatari yo igori tuna gatoyi Cedric neza cyo kwita umutwe kwipoto. Reka turabe ngira habayemo korone y'umugwi wabawigeze korone niyo kabisa igiye guterwa n'umukinyi. Reka turabe ni nani mukinyi agiye gutera korone. Reka tumurabe neza ngira ngo terayo ngo bamwice Masuja. Ni gambere ndanamubonye uwo mugabo. Reka turabe igitsindo kipe gateye bahabaye ikosa penalty y'umugwi w'abawigeze reka turabe agomba itere neza aravuga ati iyo penalty iyo muyimpa Redon agomba tere petit frère wiwe. Murabe ntamwice kuko n'abantu baje ku maziko ari bamwiciye kabisa. Cyangwa gusuzugura. Reka turabe igori kabisa. Redefense asuzugurwa n'umupetit frère wiwe. Reka turabe umuntu Cedric avuga ati je kwitaburiya yanje ntago ari yonsinda. Mbega umugarije ngaha kuri iyo penalite. Mbega igikoko ngaha akura penalite yari yabazwe kabisa. Iri ryari gol ariko agira ati wapi ati mwe murabawigeze ntago ari mushobora kunyinjiza mwaka kanya ati tuza. Hatari reka turabe bafata umupira neza. Karamba higa Masuja hatari bamaka umupira wagarutse kwa Cedro araba neza cyane imbere araba Pedri aduga neza cyane. Hatari uninde afata umupira Fabrice akata centre hatari rinajyo wapi umupira warenze no gusubiza kuri metero 5 na santimetero 55 hajyawe. Hatari kabisa. Mbega umupira mbega ama ekipe ubona neza cyane yuko abawigeze bahiga igitsindo hasi hejuru bagira ati mwe muracara abana nabwo mubona tutagikina twebwe umupira twarawigeze kuva kera. Hatari reka turabe ko biriko biragenda. Uninde ni Alphonse akata centre ahigane nga hagati ahigo bitwa Meri bamwaka umupira uhigwa na Cedro kubita cobo. Hatari akata centre hatari wapi kabisa. Mbega umunyegori umugori kipa agira ati mwe murabana nimushobora kudutsinda igitsindo mu mwanya. Hatari umupira ufata Fabrice akata centre ujya ni Pedri. Hatari wapi kabisa. Umupira no gusubiza kuri metero 5 santimetero 55 hajya. Reka turabe
reka turi abakinyi bose ubona ko bakaniye bavuga ati hasi hejuru hadutegerezwa guhiga igori, ubona ko ku mpande zose asha possession ari nka 50-50. Reka turabe uwo ni Meri akata centre ahiga Rambo, nawe ni Karambo afata umupira ahiga acenga umwe cenga babiri hatari bamwaka umupira, uninde ni Shadrake kwa Pedri asubiza hagati muri mirie, ariko avuga ati full stop kabisa, uni full stop hatari, uni Cedric umupira ufatwa na Fabrice atanga pasi nziza cyane hatari, Cedric bamukiniye nabi kabisa, arbitre avuga ati ni free kick kabisa, free kick wabona ko iri hamande ya surface de reparation, hamande ya mukoromboni kabisa. Reka turabuninde uni Cedric afise umupira agiraje guconga ino kufra cyane, ubona ko iri hafi kabisa, baticunze neza bashobora kugigori kuno munota wa kangahe ngaha. Reka turabe munota wa 24, reka turabe wa 24 w'urukino, reka turabe Cedric aza kwibarati ngaha kabisa, ndakurangirizamwo umupira ubona kuri imbe inyuma gato ya surface de reparation nk'imetero 2. Reka turabona Cedric araba neza cyane ati ngaha nza gutera he hatari, reka turabe avuga ati teri baro hatari, Cedric hatari kabisa, igora ikurayo. Alphonse n'umunyegora adasanzwe cyane, umunyegora asama gake mugabo uri kureba ibintu ariko arakora hatari, imbere y'izamu basubiyeyo, ariko uninde ni Karambo kuri umupira imbere y'izamu ya ni Meri yaraba hariya ku mpande, ariko Parufagira ati wapi nimushobora kurenga hano kuri gatatu kanje. Uni Cedric amuha umupira hatari, barenze umupira, uni ku ruhande rw'abawigeze barenze umupira hanze, nande warengeje umupira nuwo bitwa Ile Defense. Reka turaha umupira uja gusubizwa mu kibuga n'umukinyi Parufe ahiga umukinyi aza guhereza ahereza Cedric aramusubiza, Karamba cyafata umupira hatari counter attack yabazwe hatari, Cedric agira ati mweshere kabisa, hano ndugana ubona ko bakaniye ku mpande zose. Uninde Karambo asubiza umupira hanze, bavuga ati mwawurengeje. Reka turabe uni Shadrake babaka umupira, iyi ni counter attack mu abantu mwe, Reberi yaduga neza cyane hatari, wapi uniriye neragize ati ntimushobora kwinjira ngaha, titwe turabakinyi bagize mezi bakora tiza ati nitwongana na mwebwe muziheruka kera. Reka turabe iyo biza guherera, ariko ubona yuko ku mpande zose bariko barasatira bahiga igitsindo hashize hejuru kuri uno munota wa 30. Reka turabe uninde agiye gusubiza umupira mu kibuga n'amaboko hatari, bantu bahiga uryanira ishari hatari, una warakuranire visi hatari aho umupira uninde ushije, iyi ni counter attack mu abantu mwe. Reka turabe iyi ni counter attack visi, baduga duo magic baduga neza cyane, ariko ubona ko bariko barajyanira ku nimero. Reka turabe aduga neza visi akata centre, wapi kabisa, shuti mbi kabisa, iyi shuti siyo kabisa, gendura we chokosora. Reka turabe baduga neza cyane, uwo ni Junior bamwaka umupira, uninde ni Shadrake bamwaka nawe, uwo ni Fabrice afata umupira aduga neza cyane, Junior atera umupira asubiza inyuma, uwo ni Cedric bari kumwe nande, uwo ni Cedric afata umupira aduga neza cyane, acenga 1-2-3, bavuze ati umupira warenze no gusubiza mu igore mu kibuga n'amaboko ku ruhande rw'abawigeze hatari kabisa, big match hatari asubiza mu igori, umukinya buri umupira, iyi ni counter attack hatari, Parufagira ati wapi kabisa nimushobora kurenga. Davis afata umupira ahiga uwo bitwa hatari, uwo ni Reberi ya Masuja kwa Karamba cenga 1-2-3 hatari, Karamba arinjiye muri mukorombone hatari, wapi umupira no gusubiza muri terena n'abakinyi bawigeze. Reka turabe uwo ninde ni Meri aha Karambo acenga umwe, Meri asubiza kwa Richard bamaka umupira kwande kwa Fabrice ahiga uwo Fabrice ariko ahiga ariko aramubura. Reka turabe umupira no gusubiza mu minwe na mu kibuga aduga neza cyane hatari. Reka turabe uwo ni Dio atera umupira hatari,
hatari arufosa buri umupira hatari kabisa hajya niyo basambiye inyuma ya surface de reparation muraza muraturabira neza hatari baduga neza cyane uwo ninde uwo nimero 2 ni Claude atera umupira higande ahiga Revisi hajya Claude avuga ati je ngano ndengana uwo ninde yaduze uwo ni Mary ahiga Junior mubura baha Revisi atera centre hatari bavuga ati nta kosa ryabaye aho tubandanye aho umupira ufise Richard ashira hasi Richard aduga neza cyane ariko acenga higande ariko bamwaka umupira Revisi hajya bamushyira hasi bavuga ati nta cyabaye tubandanye Richard ku mupira ahiga uwo bitware gisa ariko amubura umupira hata iyi ni goli ryari ryabazwe kabisa wapi umupira goli kipa ukura neza cyane kabisa amashiko hanye goli akuye umupira mwiza cyane hatari banura hariya iri ni goli ryabazwe hatari wapi bavuze ati wamusunitse ntabwo ari goli ubona ko ryari risa n'iryagiyemo utabibonye neza ariko hari habaye ikosa ryo gushunikana hariya umupira no gusubiza ande uninde ni Le Defense afata umupira agira ati wakinerengura hatari atera centre ahiga ndengaha ahiga Karambo ashira hasi baro Reverie ahiga umupira Reverie bamushira hasi bavuga ati nta cyabaye barabandanya Revisi hariya ku mupira hatari acenga hajya uninde afise baro uni Lionel aha Reverie Fabrice bavuga ati wewe watubanza umupira hatari kabisa uni Junior igande ahiga Richard aduga neza cyane ari ku mupira bakura umupira neza cyane uninde Cedric kwa Mary afata umupira uninde ahushije ino umupira wa nyuma hatari ni Corone kabisa kuko umupira wahushijwe na neza cyane na Parufe iyi ni Colonel kabisa ubona ko ku ruhande rw'abawigeze bariko barahiga igori hasi hejuru ubone ndari kuri Colonel ubone wo bitwa Karambo agira ati reka turabe kuno bigenda ati hari abarishari ba Mary ba Regisi ba Junior bose bari mu igori ba Reverie bahiga igori reka turabe kuno bigenda kabisa hatari Junior ariko akora tushari ku munyego umwarubitra avuga ati ntiyayibonye hatari ni kontra attack dio hatari abura umupira mu maguru arawuhiga hasi hejuru arawubura urabandanye unirede atera centre higa abakinyi bo hagati babawigeze barabura umupira ufata dio neza cyane atera hagati muri miriye uni Samandra ari kwa Sedi yahereza Fabrice hatari uni Sedi ahereza dio yinjira hatari atera centre habura umukwinyi kabisa ubona ko bafashe umupira neza cyane hatari go wapi kabisa wapi uni Shadraka muri gone cyane hatari yari yateye ishuti nziza cyane ariko araburi gol ubona ko yari yegeranye na nyegori hatari kabisa ku mpande zose ariko barasatira uno munota wa kangahe tugeze ku munota wa 31 urukino nubusa kubundi ku mpande zose ku ruhande rw'abawigeze tubibutsa yuko ari urukino rusa n'urangiza uburuhuko ku banyeshure kubera bagira asubire ku mashure mu ndwi itangura hatari kabisa match ikaze cyane hatari mbega ngaha nindaza gutahukana intsinzi ku mpande zose mbona bose bakaniye hirya no hino bavuga ati twemaka turabinziza byanka byakunda ariko babuze aho baca hatarakata centre abana bawigeze Reverie aburi baro Cedric afati baro ahereza ariko Mary aratera umupira atera swata kabisa swata y'umwaka hatari umupira mwiza cyane no gusubiza mu itere ku ruhande rw'abakinyi bakina ubu reka turabiyo biherera abakinyi bose ngaho ubona bavuga ati byanka byakunda ngenda ninjije abataka bose ubona ko bakanuye magabo hatari afata umupira Reverie aduga neza cyane hatari umupira urenga hanze no gusubiza mu kibuga ku ruhande rw'abawegeze hatari uninde Parufatera neza cyane ahiga Revisi afata umupira hatari afata umupira uninde Claude yiha umupira muremure uninde Richard afata umupira duga neza cyane ariko ashira umupira hanze uninde ni Claude arengeje umupira hatari umupira usubira kurenga ari kwanura ku ruhande rw'abawigeze Richard agira ati jeni mu mupira ariko Etienne avuga ati nije nahashitse ubwa mbere reka turabe kabisa hano kwanura Etienne agiye kwanura hatara kata centre hatara kura umupira neza cyane Lionel
hatari uninde Junior atera umupira w'ubura aba bagwanira ku mupira babana hatari umupira no gushira mu kibuga ku ruhande rw'abakinyi b'ubu hatari kabisa uninde Samanda aracenga umwe cenga neza cyane hatari centre uninde yakura umupira neza cyane mbega umukinyi mbega nimero 2 mbega umuraterari wo bitwaye defense akura umupira mwiza cyane iri twari kuharura ko ari gori bashira umupira mu kibuga duka neza cyane uninde hatari no gushira mu kibuga ku ruhande rw'abaho yigeze hatari uninde ari ku mupira uni Junior higati impende atanga centre kwa Meria fata Karambo umupira umwiyaka utegwa na Famba ahosha umupira uninde akora ikosa ariko nyegora avuga ati nta cyabaye uninde hatari uni Bosco kona kiki wapi gushira mu kibuga n'amaboko ya urengereje yes ubona yuko nari nibere kuryama ubu nje bushasha ndabona hari kona kiki y'umugwe wabubu bagomba batere abakinyi bawigeze kabisa. Reka turabe kona kiki irashobora kuba igomba iterwe nimero 3 ni igomba iterwe za Cedric asubiza Parfait acenga rimwe kabiri gatatu centre nziza umupira usubira kwa Dio centre nziza Kauda avuga ati ngoma ntera mipoto Junior aramwanyira uno mukinyi nimero 6 bamukirira ikosa ariko arbitre avuga ati nta kosa ryabaye habaye tushe Junior atera neza umupira weza Karambo awusubiza Situra baramwanyira Lionel avuga ati nta mupira wewe ntwarana urashaje ati urashaje nta mupira wewe ntwarana kabisa. Arbitre avuga ati iriko amakosa ikaraba ati wakinye taro kandi wabibonye tuwakinye taro kabisa ikosa ngaho Rede agomba avuga ati reka ntere ndabe ikapteneti na ushije yuko nofumanera atasho ya Cedric avuga ati jami poto kunzinda mutakuba mwamboshe amaboko kabisa wagira mutemye poto Rebisi afata neza umupira arohereza Cedric akora akanyaburo umupira uja hanze biranga kabisa umupira uja hanze ugiye gusubiza mu kibuga n'umugwi wabawigeze Rede arayuzana avuga ati reka je nanure tira cyane umupira ufatira Karambo Lionel amahagarika neza Fabrice areza Cedric atanga centre kwa Dio biranga aramwongera biranga Rede Force yabanye icyo nimero 7 Rede Force yazifashe kabisa nimero 11 Rede Force yazifashe kwera avuga ati Dio we rucika muri miliye reka turabe muri miliye kwa imipira imeze neza Samuel wapibira nka Lionel avuga ati ni umutwe byase sitavuga ati ndabekereyo ndakosore ndafunga neza atanga pasi dashika ariko mukinya ritanga umupira uja hanze kabisa Claude avuga ati reka ndabatorere baheza oramutwande subiza Karambo avuga ati Karambo abiranga kabisa Karambo reka mipoto ariko Cedric yamanyiye Karambo reka mipoto ariko avuga ati ino defenseur yanyu yongeka nkitera migori yo bibaye iki kabisa baguma bamwanyira cyane umupira uja hanze abitavuga ati meri mama urengeje reka turabe abo bawigeze batere umupira Cedric ukura neza ufata Etienne ngo Etienne avuga ati we Dio reka ntavunyicya kontra attaque Dio agenda ukavuga ati NBC Dio afata umupira neza aguma tanga attaque NBC ari acenga rimwe kabiri atera centre yo Bosco aravuga ati ibiharage ntimukuraho ngaha Cedric aza kwataka Drum umupira ushira hanze umupira ushira hanze kabisa wigeze Dio afata umupira neza cyane
habuze gato cyane bagomba gukosora ikosa mana yanje bagomba gukosora ikosa sikira guhindukira umengo ni roho yuzuye koda mushyira hasi kabisa Dumu atanga santere yafashe yari yavuga ati ni munyarako Lionel avuga ati ni munyako ndiko ndakizi zamu kabisa ati ni munyako kweli arabona hariya arabona kweli hariya arabona neza cyane avuga ati fuma mwabura fuma Situra wagomba poko musubiza mu kibuga na Situra agomba gutera mu kibuga atanga umukinnyi ngaha akubita squatter Rudiga asha fanga kabisa akubita uwo mukinnyi yamba ari Rudiga kweli akubise sata ewana imitazoba kabisa ku bana babu ngaho biracyariyo umupira wacyariyo Lionel kazizamu Lionel karitanga kabisa Patrick Gonzalez aruka cyane umupira uramusiga kabisa umupira uramusiga kabisa reka turabe umupira umusize mu kibuga n'umugwi abawigeze bavuga ati reka dusubize mu kibuga umupira hano ufata Karambo kabisa acenga neza uwo mugabo acenga neza Karambo atanga umupira mwiza acenga neza ariko aranyererwa kabisa Cedric avuga ati Duma kandi uncengera Samandari atanga umupira neza cyane tangira sante ufate ikosa gabaye kabisa sikia kabisa nani kata kabisa Situra iskata kabisa muhondo kwa Situra ikata muhondo kwa Situra bavuga ati wewe munyegori wacu ati wabuze penalty ati none ugomba kugira iki Situra nakubwiye iyo butura utaraje uguze mbare igeraheza kabisa igori ngaho nyarako bateye umupira neza cyane Patrick Gonzalez akaka kubwenge ariko cyane avuga ati umupira ukurikira umupira ujya hanze kabisa yari yagerageje kabisa yagerageje kabisa umupira uragenda neza Claudia umupira wamucika ufata Situra kabisa urakoze cyane Ashimayeli andabona umunota awegereza uwa 40 w'urukino abawigeze ubusa ndetse hano umugwi wa News ubusa hano biragenda gutasha wapi ibi nibiki nyambari kanyamugagena bashizeyo gageza kurondera igori ariko byanka hano biragenda gute abamwitwa Cedric kana Valverde kabisa reka turabe biragenda gute ahiguna umukinnyi bamwitwa Situra ariko byanka Arevisi eneza cyane Arevisi iri rigori ndarivuga Arevisi wapi igitoki umupira abasubiza amutubwa n'amakuru ya Fabrice Shor ko wapi ko ndarivuga ko penalty wapi ibi nibiki ati iri ndarivuga ariko wapi bamwita umupira uja hanze ano umupira ariyo niyaja kusubiza amukibuka n'amatanga cyane cyane areperiye aronde umupira ko byanka reka cyane Refisi aronde umukino ariko byose hariya amashusha ati Dorumu Katwabe ariko umupira Claude agifata neza cyane Katwabe wapi iri ndarivuga ewan imache ewan macha kaga kabisa naona umupira uja hanze ano guterekwa imbere y'izamu ajya umugwa wabigeze ewana abatama
abatama kabisa areka turabe neza cyane agenda akuro umupira neza cyane reka turabe Karambo arondera witwa Situra iri naryo utarizanye ndarabisigura neza cyane Karambo wapi Situra wapi umupira awifatirwa anuwo bitwa Diodone reka turabe kubigenda neza cyane Diodone akubita umupira wakaga hariya ariko biranka barondera umupira uja hanze no gusuzwa mu kibuga n'amaboko anabakinyi andabona mu mugongo bambaye jezi za Delta Star areka turabwitwa Parfait arondera Samandari neza cyane tenga rimwe kabiri gatatu ariko biranka andabona Tiene umupira asa n'uwawe wibagiye reka turabe ikosa hajya nakosa ryabaye wapi ndabira mu abantu umwe Bosco wapi umupira ati wamaze kuba uja hanze umupira wamaze kuba uja hanze neza cyane andabona match yoyo hayegereza akumusoto w'igice cya mbere abiragenda gute hani gori raza kuva he arondera Diodoni ariko umupira ndabona ntawe afata umubana muremure umupira uja hanze neza cyane ano gusubiza mu kibuga n'amaboko anabakinyi waba wigeze aje dame kabisa habaye iki hariya ndabiye areka turabe neza cyane bawusubiza mu kibuga n'amaboko umukinyi n'umupira usubira kuja hanze areka turabe neza cyane Lionel arondera asitura neza cyane reka turabe iri ndarivuga iri naryo wapi neza cyane bamwitwa Messi bamukumbagaza hafi ati nakosa ryabaye Parfait arondera neza cyane uwo bitwa Cedric ari kumupira biranka bamwitwa Mashuja neza cyane rimwe kabiri ariko biranka wana Cedric yabanze hano abamwitwa Fabrice subiza kwa Parfait umupira utamubafana Patrick ariko turabe neza bamwitwa Messi Lionel neza cyane arondera umupira hariya neza cyane abamaze kubavyumva Arevisi atabaye ikosa ajumugwe awanyu gashino nyene reka turabe neza cyane ane free kick barekata neza cyane hariya Samandari wapi ewana atse kugonga urugo rw'abandi hajya bamuca amande Samandari agwa kugonga urugo ano biraherera he simbona higori riza kuva na gato areka turabe umupira abawushira santre neza cyane rondera Cedric ariko aritanga neza cyane Arevisi ndabona hatabaye impinduka hano ariko ndabona aho igori riza kuva andabona ku mpande abasa n'abarushe asimbona icyo umugwi w'ubu wasigura amugiye aho tindwa anumugwi wabashaje reka turabe neza cyane ariko ewana umupira wo kwikomine ibusiga hariya mache kari sana hapa mache kari reka tueleza cyane Samandari fatigingo ariko biranka asitura nawe uragenda gute arondera uwo bitwa Reverie arawufata wapi umupira uca hanze Reverie boneka ko ayarushe areka turabe neza cyane niko ndarivuga wapi baramwankira neza cyane bamwitwa Mashuja cenga rimwe kabiri ariko baramwankira hano amace y'umuriro neza cyane hari umunyegori rijura wapi umupira awifatirwa hano umunyegori wabawigeze arengwa neza cyane Adorumo neza cyane biranka asitura busi yabijemo Reverie ariko biranka Parfait akwita sote y'umakariya Parfait neza cyane arondera uwo bitwa Dedele kumupira biranka Amashuja begene gutano ndabona umengo abose ze gutsinda seze barimo hano
aba mitwa Adrodone mo pera neza cyane Adrodone arevise katwabe neza cyane bamwitwa Cedric eshora narivuga wegaya ndabona bariko barondera ikintu hano ndabona amazi ariko arafuruta ndabona mwibase bariko barambira ikintu hanakusa ririmo wapi reka turabe iri ndarivuga umupira bisa nuko abose kawukurikiye ariko biranka asantre neza cyane ariko biranka arondera uwo bitwa akaramba ariko biranka ariko atebe Lionel arondera hari Revisi aramwitaba neza cyane ibi biragenda gute iri ndo rivuga ariko ajoba Revisi acenya rimwe kabiri gira ikizere abamwitwa Revisi wapi iri ndarivuga penalty ni free kick reka turabe haje aratanga penalty ndabona Magizimire ariwe asigaje gufata ingingo hano Magizimire ani kufa ni free kick ayo mugwi wabubu kabisa reka turabe ndabona bariko barapanga uruhome neza cyane ndabona Afrika ihagaze ko uno mukino witwa Diodone biragenda gute irinjira canke biragenda gute areka tewe Diodone ime kabiri gatatu aritangura esho apatira mu rukuta hariya neza cyane abamwitwa uno mukinyi amego mu muzima rero ndira harasho wapi no gori mu abantu umwe no gori babutse Cedric afata umupira aburi byari byo hano amukubita kadyanjano kabisa kadyanjano kubwishavu agize ari wenyine haganye n'umunyezamu aburi gitsindo hano Cedric nyambara karoge kabisa hano abawigize ntiworoshe asitura reka twabe asitura ariko biranka abiboneka yuko abubu babaciriye umurongo baravuga ati mwe murashaje nta kudokina n'abantu bakira abajene areka cyane neza cyane reveresha kwa karambo neza cyane erime kabiri gatatu karamba ariko biranka neza cyane situra imyaka nihishwa hano asitura bibona ayuko ayi mace yamwankiye ariko ndabona hari umego baraka kuna film igari cito bamitwa Samandari cyangwa babiri batatu neza cyane iri ndarivuga Lionel hariya kora mase yakacha mutwe kabisa Lionel arikandaza hano Lionel amumeri ubusara bwaye hariya kweri imwe ndabira umupira komeza ball ati free kick yabubo iwana igice cya mbere nabwo kirana hera ariko ndibaza acegeje ku musozo free kick y'umugwi wabubu kabisa ndabona igiye kuba ihanwa ndabona Revisi ariwe ayihagazeko ndabona mu mugongo yambaye nomero 9 areka toka kwa hito Benzema yakoze areka turabe neza cyane ndabona Revisi yo hagutse abafana hano no kuva bakayihana ndabona n'igice cya mbere gice wapi inago ko rimekabe wapi ndabiramwe abantu kona kiki akona kiki y'umugwi ewani yuzi novuga abubu hano biragenda gute ako batariko barabibona abubu bambaye impuzu zisa na John awogira ni AS Monaco abareka neza cyane ariko abiranka hage katurabe ahagobona ginjiye ariko umupira
bawusubiza muri kona kiki hano ayiboneka yuko abawigeze arabawigeze nyene barushijwe hano umupira bagoma bawutura muri kona kiki biragenda gute reka turabe Dieudonné ne wagiye ko ahana ino kona kiki biragenda gute umuhagarikiza atanga uruhusha rimwe kabiri ariko umunyegori hayakora asave akaga kabisa ewan asave akaga arondera abakinyi b'imbere ariko batariko baraboneka neza cyane reka turabe Claude Claude ateye umupira w'indira Cedric ariko umupira wifatirwa n'umukinyi wawe wigeze reka turabe asitura ewan none situra n'ibikaye n'ubundi mupira abawushira muri kona kiki ariko no gusubizwa mu kibuga n'abakinyi wabawigeze ndabona Parufe asubiza mu kibuga arondera Fabrice katurabe akwita machi akagahariya arondera Revisi barahenura batahasi pumbafu ati wewe nturajya uramanzi y'amatike nturajya abarondera Parufe ariko umupira umujana hanze ari gusubizwa mu kibuga n'amaboko anabakinyi wabo kabisa areka turabe neza cyane Lionel kwa makosa mesitura ibi bene biki mashuja ewana kurode hajya kabisa gombora neza cyane Lionel Revisi ariko boss karamwanka neza cyane Dieudonné habaye aho munyeza amahandi ho machi yari ewana igori nari bonye mifira umupira bawucanze Shendigo nawe ndaguhuciye mambo vipi hano ndabona umupira ugombohera muri mita ni bararenga mbere n'umwanya bihenze kabisa kuva bakiniye ni kera mu professor mu kibuga n'umugabo aheza asubiza Cedric abiranga mu professor Areperi ariko baramwangira neza cyane umupira wifatirwa ano witwa Arisha neza cyane ari Doromo amata irindi arivuga eshor heri no gori abantu mwe amache ndabona yakomeye hano bazakomeye ariko Claude niho nibereye akoyete umupira muremure cyane ufatwa ano bitwa Fabrice kina pa Cedric rondera rishani ko biranka abo sio baratorwa bataso hariya kabisa abamitwa Lionel tachana ichanga iwe kabi katitu akandi bona habaye impinduka uwo bitwa Revisi yavuyeyo ahinjije uwo bitwa Lionel biboneka ko yaje guhindura ibintu hano Lionel katurabe ibyaza hano neza cyane rondera ashire apokaje sikirenga hariya Lionel hano yo kugigori ugasigaho ribura ariko ati wewe turacyari umwana kabisa kandi biranaboneka ndabona umupira no gutekwa kuri metero zitanu asa metero 50 hariya ndabona hariko haramu kutumvikana areka turabe amupira muremure cyane rondera uwo bitwa Areperi ashaka umutwe neza cyane ariko baramwangira hariya arondera Dieudonné umupira bawutakwitaba asize yuko ari bari kibuga ndabona karambo hano ariko Mashuja ariko apanga abakinyi biwe ariko sinzi uko bihavura bigenda Parufe ndabona ariko agiye kubasubiza mu kibuga n'amaboko neza cyane arondera uwo bitwa Samantha ariko Samantha biranga arondera Dieudonné umupira umubana muremure ufatwa n'uwo bitwa Karambo rondera uwo bitwa Mashuja aramwitaba neza cyane hari arondera Karambo n'ubundi Karambo duka neza cyane agira confidence arime kabiri neza cyane ariko ati ndabona haba aramprasema hano kuba wigeze ndabona babandanya kugoma binjira barakura yonde Alegisi ati out uwo bitwa
Abutondi ini yinjira neza cyane Butondi ariko ano mazina nayo kwera aratwengeje reka nawe wigeze nyene ndabona impinduka ziba neza cyane ndabona neza cyane afata umupira ariko abamubwira ati uramanza ibisunzu ndabona kosa abakoze amakosa bitwa Lionel habaye guhindana kabisa ati umupira ko hariya adefase yabubu kabisa ni nk'uruhome ni nka equipe ya Real Madrid kabisa ewana kama Hujisen ariko turabe bamitwa eshora ariko biranka barakutira neza cyane ewana ndabira bamitwa Derumu ewana babitonde abikemo neza cyane ariko umupira hariya mubana muremure abitonde kabisa amazina kweri abagiye acheyo ndabona iminota ntihagarara andanopira andabona Diodoni amupira mubana muremure cyane ndabona abo bitwa Kamero wage kwasubiza mu kibuga n'amaboko neza cyane arondera Mashuja igira ikizere neza cyane acenga ime kabiri gatatu arondera abo bitwa areveye ku mupira mubana muremure ndabona abo bitwa Lionel amupira biranka amupira bya Lionel ndabona umupira uja hanze kabisa no gusubiza mu kibuga n'amaboko umugwi wa Delta Force anaona Lionel umupira n'ubundi usubira kumujana hanze abarondera Derumu ariko umupira akroda ufata neza cyane acenga rimwe kabiri abamwitwa ndabona Parufe umupira ufata neza cyane Parufe ashaka Cedric kwa Parufe neza cyane Parufe rondero bitwa Diodoni na Pedri go wapewe gayo habaye umunyezamu kabisa ndio igoli nari kuri harura kabisa neza cyane uri Diodoni akiri umupira mwiza cyane barondera uwo bitwa ariko bose kakiza muti mviraho akiza urugo abamwitwa Reveriye ariko bibona ko yarushe akwiyiminduka kabisa ndabona Derumu akinisha amave hariya ariko umupira uja hanze amapira Etienne wagi kusubiza mu kibuga n'amaboko neza cyane Etienne arondera Reveriye ariko baramwankira umupira uja hanze ariko atitudugaye neza cyane Reveriye cenga rimwe kabiri gatatu ariko umupira uja hanze hano ndabona amace sinzi ko yavura irangira ndabona amagori yabuze ku mpande zose magori yabuze katoye Alias Pedri umupira habaye ewana yawukwetse n'amaboko sinzi ko akina kadase sinzi ko ariko akina kadase kabisa ariko tore Diodoni arahana anyaraguritsa neza cyane abamuhurusha neza cyane arondero bitwa Ashire dio kiryama waje ageze play inyuma yo kurondera igori bamwitwa Diodoni kubita santre hariya umunyezamu arawurondera bubura bamwita Ashire akubita amacakasa mutwe defense inyuma yo gukora amakosa abamwitwa Ashire igitsino cya mbere acumugwi igwa Delta Force kimwe abawigeze ubusa buhese bwugaye kabisa Ashire n'undira bongera hano Ashire ariko biranka neza cyane abamwitwa aho no muhungu sinzi ko ari Melkisedeki Emery baramwangira asamande neza cyane asamande ndo Lionel neza cyane cyo kwashire Ashire biranka akena kitijamu amashuja byagiye he wewe
ewana bamwitwa Rudiga hariya neza cyane ino rivuga reka wapi ewana hanze kabisa hanze mbega match ewana match kali kabisa kabisa. Acha tuangalie pale pasi za pana pale abamwitwa ajina lakini Diodoni lakini mpira amemnyonganya na mchezaji wa timu haya New Force Andre Fasta avuze dangane pale aparufe moja mbili tatu aparufe na Cedric parufe parako umupira ati natwe twawukina neza cyane aronda Reverie neza cyane umupira imwe gatatu ariko Reverie imyaka nihishwa bawumaka neza cyane hariya abamwitwa Samandari ati wakinye umupira usubije wauteye hanze abamwitwa Mashuja ati umupira wa komine amishombo hariya kabisa Ronaldo wapi ewana ntazo mbona ibyabo ariko ni match iryoshe akumpande zose ahose bariko barasakirana ariko abo nyene amabara arabubu ndabona hariya sinzi cabaye hariya ndabona umukinyi yiruka umupira abawushira abawurengura neza cyane Melkisedeki yitangira umugwi ariko nubundi habaye amakosa hariya habaye amakosa sinzi icyabaye simbona ikiriko kiraba ati ni calling break kabisa calling break nakanya ako kunywa amazi aneza cyane ati nta mwanya gutari abawukubitisha igisusu kabisa amupira ukuje nuko bawutera Cedric neza cyane abaronda Lionel offside yose offside hagera offside yarimo kabisa bwana iyo utavuga nayivugiriza kabisa naje nayibona ndi nyuma y'ikibuga aneza cyane ati ni offside ndabona bari barayeyo bari banasinziriye hariya abamitwa atari umupira muremure cyane rondero bitwa Lionel kana Rudiga na Pedri neza cyane ne ewana Pedri atari umupira mubi amupira uja hanze kabisa amupira Mashuja arahana anyaraguritsa kabisa Mashuja atera shuti ndende hari amupira uja hanze naho gusubizwa no guterekwa imbere y'izamu y'umugwi wa Delta Force aramprasema ayihuta hano andabona uwitwa Mikaheli aja mu kibuga ahaso kuba bitwa Fabrice akoma mashi kabisa ewana wewe wabikoze Amika ayinjira mu kibuga ndabona mu mugongo wambaye nomero 12 uwo ni mutoto wa rusange kabisa andabona Mashuja hariya Mashuja ari ku mupira amubana muremure cyane andabona Adorumu Arias Mishomboni haza akira neza cyane ariko abamwitwa Asharonda Lionel Mikaheli Lionel neza cyane umupira mudugira ku munwa ati sinzi kugira akademeshi ariko umupira uja hanze no gusubizwa no mukibwa n'amaboko n'umukwi aba bawigeze kabisa arondera Amashuja
Reka turabe hariya Rudiga kutubwira ati hano nakwica kabisa, ariko ashira kwivi hano mu gigora kibura. Reka turebe neza cyane arondera rigoba umupira amashuja neza cyane acenga yigira izubwenge hariya bawumwaka neza cyane. Ndabona ariko Cedric meka gatatu Cedric fata igoro neza cyane ini kotera n'ugesera Cedric mache wana kabisa Pedri asuta kwa Cedric na Pedri Gonzalez na Cedric Pedri ariko umupira ufata n'amashusho neza cyane ini kotera atake y'ugesera amashuja arondera uwo bitwa Karambo ariko baramwanya Rudiga umupira utira hanze umupira ushanze kabisa ano gusuzwa mu kibuga n'amaboko ano muguu wabawigeze kabisa ano bundi ndabona uwo bitwa Mashuja afata ingiro neza cyane ariko baramwanyira hari Amika ewana barakubagaza batahase hari umumenyeza ati ntacabaye umagagaza ati ntacabaye kabisa ariko atebe neza cyane umupira uja hanze umupira uja kabisa. Ndabona bamaze kuba basubizwa mu kibuga neza cyane abarongera abakinyi b'umugabo wabugeze ariko biranka abamitwa esho wapupuja hanze abamitwa Arshari arondera igitsinda ariko agurura inyoni zari zisinziriye hariya aho ngabanije ibidukikije kabisa. Abamitwa Rudiga arondera neza cyane uwo bitwa Pedri ariko abamitwa Cedric n'ubundi neza cyane biboneka no mwana kwazi umupira mwiza arazi umupira cyane Cedric umuhungu muremure hariya toraba Lionel hano akubwira ati je nabamvye hano ubundi abamitwa Bosco Arias Di Maria Bosco neza cyane acenga rimwe kabiri gatatu cyakwa Mashuja arondera uwo bitwa Amerika ariko biranka amarondera Pedri akikirana hari ego neza cyane Pedri esha Corazo Shinara Kenny Diodoni Arias Pedri inyuma yo kurondera ibitsindo akubita shuti akagahariga umunyegora ariko gari ku mupira ngo mwifire ngo digo Bereka forose bibiri ababigeze hariya sinzize barimo kabisa abaje akubarondera aho bigamira kabisa tabara neza cyane n'ubundega byokomera abahiga ijya gatatu ariko Claude amupira arawuhusha amupira uca hanze Ashimayeri ndabona ari kwishusha hariya asinzi akora havurabigana n'ubundi neza cyane parufe bizoza ashakwa muto Samandari icenge rimwe kabiri gatatu Samandari asubiza inyuma kwa Harodika asubiza kwa parufe rondera uwo bitwa Amika kimupira neza cyane arondera Cedric Diodone Arias Pedri ariko umupira hariya amubona muremure parufe n'ubundi neza cyane arondera Diodone Amitaba Diodone abona amacha mukuru neza cyane arondera Cedric ariko amupira biranka Diodone n'ubundi neza cyane icenge rimwe kabiri gatatu arondera uwo bitwa Lionel amupira mubona muremure cyane abona amudatabaye arawigeze simbona ivyo uko bihavura bigenda ndabona hano mace yoyo iriko iregera imbere neza cyane tera umupira muremure cyane rondera Karambo ariko asinzi n'abakinye gori ko bahavura bajya hano kuri defense mbona defense d'etat force ayikomeje akubana kagori na kamwe biranagoye remplacement
replacement kabisa, impinduka abamitwa uwo bitwa Diodoni aja hanze kabisa. Diodoni vyakoze yabikoze inyuma yo kubaha igitsina avuga ati naba wivireyo ntibakugirire nabi. Diodoni out. Mbega harinjira nde? Neza cyane. Ubundi baracana rya gatatu ntibarahimba. Atari umupira muremure cyane. Abamwitwa Atiene ashire hariya abosika ariko neza cyane, gufata neza cyane. Ewana Mika nawe kabisa no ku mutwe. Rya gatatu. Hano ndabona umukinyi yinjiye mu kibuga waba wigeze kabisa. Ndabona abamwitwa Juma, asinzi akwari Juma wa Flambeau du Centre, ariko ndabona sinzi icyo aza guhavura azahindura. Mutukufu Mutukufu neza cyane. Mutukufu uze wandika amateka kuko bitari uko kabisa. Mutukufu uje ubikora. Reka turabe hano abana aba bakinyi bafise iyo zamu kabisa. Hano bakinyi nabo ukuntu bameze. Reka turabe Samanda wa Mandaranga atera shoot aheza umukinyi atari wabo. Umupira hanze uragaruka afata Samanda wa Mandaranga acenga neza cyane. Umupira uramujabuka acenga neza cyane. Gabugabo arahigisha arabura umunaho arabujoha apfa gutera, ariko apfuye gutera umupira wafate babigeze abakinyi babo ubu niyo bawufashe. Reka turabano bariko bahiga igori bavuga bavuga ati gori yo ifu iboneka kuri bano bana bacu. Ati bano bana bacu bariko badufata nabi cyane. Ati nta n'ikigongo kweri bo tugirira ko turi base wabo. Reka turabano bavuga ati nta n'ikigongo tugira. Amukinira akantu k'ubwenge, ariko umuhagakizi ntavyo yabonye kabisa. Ingutemu aretse sigatu attention awetse mache edizi mache awuti ramire mare utatumura ndimo gatandatu opero saku Parufe niwe atakwanura umumeyere kutajya kwa Lamine Yamal kwa Parufe centre hajya kwa Lamine Yamal hajya umupira kwitazaje shira ku mutwe Cedric ujaninde hajya kwa Lionel kumanefu kutajya chuma hajya ikosa tunalibona wanafanya madhambi hapa, wamefanya madhambi hapa kabisa. Irato kabisa. There are many mistakes here. Is a goal of a free goal or is not? There is a mistake of Mukombane. If umukinya yagaza ko itaparufe umete bitere arizika cyane kabisa. Okay, araharura abakinyi baripanga ati kuri ruhome erua irinda ripuka arahema n'urukuta hariya kabisa. Areka twabe Nepomuscene hano imache urabona iza guhera gute Nepomuscene jima kidebona ati Sante! Kumutwe injira! Kuita! Muriani hata. Haya tuwabona mpira muriani.
umupira wabaye wigeze nyene tubone kutaga kuta umumeketere santre hajya shagati injira twara wapi eruwa ndakwizera anivuga muharira aho umwana yanituye ntibwuma mundabire igitsina babuze hano none gaheme ibi ni biki motemaki areka turabe hariho biyitirira hano ngo bitinya turabe izahavuga ko abitinya ewana ariko futuboro kabisa afutuboro imana yende futuboro ani nkiyaremye ne pomusore hano shaka umutwe injira talumu umupira umengo n'umugore namenyamare Lionel icyizere hata kwa tiari kwa tiari icyo hata kwa sante abawigeze n'abakinyipire asha abawigeze abawigeze watu wabaya sana kabisa, ni watu wabaya. Yo havura sarara wo saraza yo mumwaka w'amatamingo marero ringe mamaze bamakanya hano rero ndabakorere make ya kasta moto turabona umunyagori bamwitwa Bartezano hariya umurefu wo ku ruhande yigira nkungu akina umengo Maroke umupira uza gutegwa santimetero 50 mukiriya wa gatatu ninde kuita abawigata kuita kali kubgaga eruwa kabisa aya magori ndabona baza kuyagombora kweli aya magori cyangwa umutwe dalamu n'igitoke na pomusoni aho abawigeze bahagombora amagori abiri cyangwa igikanda cy'abawigeze nije nabivutse kandi azemeje mbere iradiyo reka turabe hariya rero bamwita Benjamin haje kuba cyuma ufata abawigeze kwiteka n'ubwenge shira inyuma turaba kutaka n'ubwenge hariya agiye muri yani ahubwo wamukinyi wewe shaura kwiye izo nimero 2 sizi wawe kabisa ego kwe jiza nazi kinya ariko sinakini ibintu nk'ibyo tabara mukiye hajya turamubona mupira ego kubita santre kwa parfait kubita ubwenge nuwacho itano mwenyere abawugate cyatiene kubita fata mupira nyegori aho utamitwa Donnarumma fata mupira Cedric rangura hagati shaka mutiko kwamika ego abawigate barafata umupira barashagurika ego twara ego ajya kwandi kwa Claude si umupira hanze eruwa umupira ukomeza kwenda soma chini pomsa asante sana hane pomseni amache abona ni kari sana hano neza cyane barunda kugombora twaye ko na gori hoho yonaba ivahe ego ewana hariya ndabona iminota 5 bamaze kuba abokera hasigaye iminota 3 akugira urukino arunarangire ariko tweneza cyane Wamukijana wanzi akinirahe Tiari amine kuza satre ajya kwa Shire ajya kwa Bosco Yesha ani ayabane kwari yene Ashire utamuki nuwai injira ajya kwa Tiene chagenda ja barashagirika tano kwete sante haja kwende ego haja kwete kana kubgege ego ra ukamuhimbiri nubwa kwa asikirega kabisa areka tebeneza cyane amitwa
harondewe bitwa Melkisedeki harondewe bitwa indi kontra atake iri ni gatatu utarizanye Santralia iri ndarivuga offside akubwira ati awaraririye neza cyane ayaraririye hataniri ifatiye mikrofone bamitwa Polivala batamuzi ajya umupira batereka kwa nyene urabona okay rengura nimero 3 turabe rengura centre fifatikwa nande hajya kwande kwa kurotesha hagati Tanomo hajya kwande hajya mukinyi okay takuramo go wapi Erwa nabo kuno gana kwitera ndabona amaceyo igiye kuba irangira umwanya bakavuza ariko amarena yo rukino ndabona neza cyane umupira wifatirwa hajya tugenda makuru agatweho ndabona eri yari mu bintu byiwe ariko umupira uri kubagera kwa Thierry nana Katolos Doluma ufata aracenga abona abigana gute ale kubita sata kwa Thierry kubita kana kubwenga ariko abashagurika kubita hanze Erwa labukono navuga iminota seconde ana ndabona umuhagarikizi amace over hano ibitsindo bibiri tumugwadeta aforose akubusa abwa bawigeze